ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. Дар студия бо шумо Умед Миравизода. бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миқдори зиёди масъулияи сохтмонӣ аз ҷумла семент ва аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дастрас гардид. Сементи истеҳсоли ватанӣ аз корхонаҳои саноатӣ дастрас ва тавассути мошинҳои калони боркаш интиқол дода шуд, ки барои таъмини эҳтиёҷоти сокинон бо масъолаи сохтмонӣ равона шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хиратмандона ва сиёсати мардумпарваронаи асосгузори соловатати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ, дастгирии иҷтимоии шаҳрвандон ва рушди минтақаҳои дурдасти кишвар ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор дорад. вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи Тоҷикистони азиз пайваста аз ғамхорӣ ва дастгириҳои пешвои миллат баҳравар мегардад. дар идомаи ҳамин сиёсати инсонпарварона ва ғамхорӣ нисбат ба мардум бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корвони мошинҳои пурбори сементи хушсифат дастрас карда шуд. ин тавассути агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилоят интиқол ёфта барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти сокинон ба масолиҳи сохтмонӣ равона шудааст. рӯзҳои охир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон танқисӣ масъалаи семент хати буд. шукрона бо дастур ва супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корвори мошинҳои ҳалонҳаҷм вориди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шуданд ва сокинон ҳозир бо нархи дастрас сементро метавонанд дарёфт кунанд. аз номи тамоми сокинони вилоят миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. дар шароите ки корҳои ободонӣ ва сохтмонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят вусъат ёфта истоданд, дастрас гардидани чунин ҳаҷми зиёди семент барои аҳолӣ аҳамияти махсус дорад. сокинон метавонанд барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ, таъмиру навсозии хонаҳо, сохтмони иншоотҳои иҷтимоӣ ва дигар корҳои ободонӣ аз ин имконият истифода намоянд. мувофиқи тартиби муқарраршуда нархи 1 линчаи 50 килограмма семент барои аҳолӣ бо нархи дастрас муайян гардидааст. ин нарх нисбат ба арзиши бозорӣ хеле дастрас буда барои дастгирии буҷети оилаҳои сокинон ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати анҷом додани корҳои сохтмонӣ мусоидат менамояд. бояд зикр намуд, ки таи солҳои соҳибистиқлолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон борҳо аз дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат баҳравар гардида бунёди роҳҳо, пулҳо, муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, иншооти фарҳангиву варзишӣ, инчунин расонидани кӯмакҳои моддиву техникӣ ба аҳолӣ аз ҷумла иқдомҳое мебошанд, ки барои рушди устувори вилоят ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам оварданд. мардуми сарбаланди Бадахшон ин ғамхории навбатии пешвои миллатро бо эҳсоси баланди қадршиносӣ ва сипосмандӣ истиқбол намуда, онро далели равшани таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат ба зиндагӣ ва рӯзгори сокинони вилоят арзёбӣ мекунанд. ман сокини шаҳри Хоро миннатдории салимонаи худро ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои ҳамешагӣ мерасонем, ки имрӯз корвони мошинҳо ва масъалаҳои сохтмонӣ семент ворид гардиданд. ин як иқдоми нек аст, ки дар хозагии худ имро истифода мебарем. ҳар иқдоме ки аз ҷониби сарвари давлат барои дастгирии мардум амалӣ мегардад ба баланд гардидани сатҳи неку аҳволии шаҳрвандон ва рушди босуботи кишвар мусоидат менамояд. сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз чунин дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдории самимӣ намуда таъкид менамоянд, ки сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат барои пешрафти тамоми гӯшаву канори мамлакат аз ҷумла Бадахшони азиз заминаҳои устувор фароҳам овардааст. бо итминон метавон гуфт, ки чунин ғамхориҳо ва иқдомҳои наҷиб рӯҳияи созандагиву бунёдкориро дар ҷомеа таҳким бахшида мардумро ба меҳнати софдилона, обод намудани диёр ва самгузорӣ дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳидоят менамоянд. ҳарчанд солҳои охири истеҳсоли зироати кишоварзӣ зиёд гардида бошад ҳам, то ҳол норасоии тухмии навъҳои серҳосил ҷой дорад. ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ ва дастрасии бештар ба тухмиҳои баландҳосил, барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид, ки бо равона гардидани маблағҳои буҷавию шарикони рушд пешравии соҳа таъмин карда мешавад. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. тухмии навъҳои хушсифат асоси гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. солҳои охир ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ, васеъ намудани майдони кишт ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои серҳосили рақобатпазир як зумра барномаҳои давлатӣ қабул ва татбиқ гардиданд, ки ба рушди соҳаи тухмипарварӣ мусоидат намуд.
дар ин баробар бо ҷалби маблағҳои шарикони рушд низ то як андоза баъзеи модди техникии хоҷагиҳои тухмипарвар мустаҳкам карда шуданд. аз соли 2023 то 2025 дар маҷмӯъ 2720 тонна тухмиҳо ворид карда шуд ки аз ин 1280 тонна тухмии гандум, 410 тонна чигити пахта ва 1030 тонна тухмии картошкаро ташкил медод. ҳосилнокии миёна аз гандум 60-70 центнер ва аз пахта 40-50 центнер ва аз картошка бошад агар 700-800 центнерро ташкил медод ки нисбати тухмиҳои маҳаллӣ фарқият дорад. тухмипарварон аз таҷриба мегӯянд тухмии навъҳои воридотӣ ҳосили баланд медиҳанд, вале ба иқлими зуд тағйирёбандаи мо чандон устувор нестанд. Навъҳои маҳаллӣ бошанд вобаста ба шароити минтақа парвариш шуда минтақабоб ҳастанд ва онҳо ба ҳамон шароит мутобиқанд. Бо афзун гаштани хоҷагиҳои тухмипарварӣ то ба ҳол норасоии тухмии хушсифат ҷой дорад ва деҳқонон бештар аз тухмиҳои шартӣ истифода мебаранд. тухмипарварӣ асос, яъне ки омили асоси гирифтани ҳосили баланд мебошад. дар солҳои охир мушоҳида мегардад ки яке аз сабабҳои пасравии ҳосилам низ ҳамин аст. тухмипарварӣ қариб ки дар ҷумҳурӣ гӯям системаи тухмипарварӣ ба пуррагӣ фаъолият накарда истодааст. то агар на минтақабӣ ё ноҳабадӣ шудагӣ набошад бояд киш кардан иҷозат дода намешавад. чунки имрӯз бинед ки яке аз сабабҳои асосии пасравии ҳосилам ин бисёрнавӣ ҳаст. ҳозир деҳқон намедонад кадомаша корад. деҳқон мегӯяд ҳамона кор ин нави хуб мекорад. тухмипарварӣ қариб ки дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби ки фаъолият накарда истодааст. воқеан навъҳои серҳосили тухмии ватании зироат кам нестанд, вале на ҳамаи онҳо дастраси кишоварзонанд. ҳаҷми истеҳсоли тухмиҳои хушсифати маҳаллӣ дар муқоиса ба талаботи кишоварзони ҷумҳурӣ ночиз аст. ҳамкории хоҷагиҳои тухмипарвар бо олимони соҳа қаноатмандкунанда набуда, ҳосилнокии миёнаи ҷумҳурӣ низ дар шароити феълӣ кам аст. хоҷагиҳои тухмипарварӣ ки дар ҷумҳурии мо пеш аз ҳама ин хоҷагиҳоро дидан мекунем, дар ин хоҷагиҳо норасоии мутахассисони соҳавӣ дида мешавад. яъне ки мутахассиси тухмипарвар дар ин хоҷагиҳо умуман дар баъзе хоҷагӣ мавҷуд нест, кор намекунанд. сабаби паст будани яъне тухмимон ин аст. барои ба даст овардани тухмии аслӣ ё тухмие ки масалан мо элита мегӯем ақаллан репродуксия як дар ҷумҳурӣ истеҳсол кардан, яъне ки сифати хуб дошта бошад, мо бояд пеш аз ҳама илма бо истеҳсолот наздик кунем. бисёр навъиро яъне ки аз хоҷагӣ мо бояд кам намоем. дар хоҷагиҳои тухмипарвар вобаста ба минтақа мо бояд ки як нав ё ду нави зироати ғаллагӣ, як нав зироати масалан техникаи пахта ё як нав зироатҳои дигар, ин беҳтар мешавад ба баланд бардоштани яъне ки сифати тухмӣ. ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ, афзун намудани ҳосилнокӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои серҳосил ва боз ҳам мустаҳкам намудани вазъияти тухмипарварӣ ва дастрасӣ бештар доштани хоҷагидорон ба тухмиҳои баландҳосил, барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид, ки бо равонакунии маблағҳои буҷавию ҷалби лоиҳаҳо рушди соҳа таъмин карда мешавад. дар ноҳияи Нуробод дар доираи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 257 иншоот пешбинӣ шуда, то имрӯз 206 иншоот ба истифода дода шуд. аз раванди корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ноҳияи Нуробод дар ҳоли рушд қарор дошта. ин аст ки дар маркази шаҳраку деҳот аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ даҳҳо биноҳои хуштару замонавӣ ва як қатор инфраструктураи зарурӣ бунёд шуда истодааст. дар раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 20 иншоот ба соҳаи маориф рост меояд.
ساختمان بیناهای تعلیمی و سیمخانه‌های ایلوگی اساساً در روند عملی شدن برنامه‌های بنیاد و عظمت‌سازی مؤسسه‌های تعلیمی مرحله به مرحله از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری عملی شده ایستاده است تا مشکلات موجوده برطرف گردد. در رفت کارهای ساختمانی اینچنین افزایش شماره خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته شده است تا بدین وسیله مشکلات نرسیدن جای نشست حل خود را پیدا کند. زیرا در همه مؤسسه‌های تعلیمی افزایش خوانندگان پوره به نظر می رسد. این است که در حدود دهه‌ها ساختمان بیناهای ایلوگی جریان داشته با استفاده دادن انشاءات زمانوی شرایط مهیا می سازد تا دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد جهت کارهای بنیادکاری و سازندگی به شرف جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 257 عدد انشاءات را تشکیل می‌دهد. از این شماره تا همین دوره 206 عدد آن مورد استفاده بری قرار داده شده. عین زمان کارهای ساختمانی در 47 عدد انشاءات با مرام ادامه دارد. ساختمان بینای تعلیمی و خوابگاه برای کودکان یتیم و بپرستار در پرتو غمخوری‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد شده ایستاده است. زیرا با کوچاندن یک قطار انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق از منطقه زیراب شونده ضرورت ساختمان بینایی نو پیش آمد. این است که در روند برنامه‌های سازنده ساختمان بینای تعلیمی 4 آشانه و خوابگاه 3 آشانه در شهرک دربند از روی نقشه جریان دارد تا انشاءات در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شود. همین طریق ساکنان وطن دوست ناحیه نورآباد با حس بلند وطن دوستی در روند کارهای سازندگی سهم ارزنده خود را می‌گذارند تا جشن استقلال کشوری عزیزمان را با دستاویزهای ارزنده استقبال بگیرند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. ободонӣ дар маҳал дар доираи корҳои ободонӣ дар деҳаи элоки ҷамоати деҳотӣ қалъаи дашти ноҳияи файзобод мунфаршкунӣ беш аз 3 километр роҳи дохилии деҳа оғоз гардид. иқдоми мазкур бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори роҳҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳаракати нақлиёт ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ амалӣ гардид. қамардин ҳусейнзода гузориш медиҳад. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи элоки ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи файзобод беш аз 3 километр роҳҳои дохили деҳа бо саҳми сокинони маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯст мунфарш карда шуд. иқдоми мазкур бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори роҳҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳаракати нақлиёт ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ амалӣ гарда аз ҷониби сокинон ҳамчун намунаи ҳамбастагӣ ва масъулиятшиносии шаҳрвандӣ арзёбӣ мешавад. таври масъулин иброз медоранд татбиқи чунин корҳои созандагӣ натиҷаи ҳамкории судманди мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорон ва сокинон буда барои рушди иҷтимоиву иқтисодии маҳал заминаи мусоид фароҳам меорад. мунфаршгардонии роҳҳо имкон медиҳад ки рафтуомади сокинон, махсусан хонандагон ва воситаҳои нақлиёт дар тамоми фаслҳои сол осонтар гардад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи элоки ҷамоати деҳоти қалъаи дашт бо ташаббуси соҳибкорони ватанӣ ва кумитаи маҳал корҳои мунфаршкунии роҳҳо идома дорад. мо тасмим гирифтаем ки зиёда аз 3 километр роҳро дар ҳудуди деҳаи элок мунфарш кунем. сокинони деҳа аз татбиқи ин иқдоми ободонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки чунин корҳои созандагӣ барои боз ҳам зебову обод гардондани маҳал ва беҳтар шудани шароити зиндагии мардум мусоидат менамояд. корҳои ободониву бунёдкорӣ дар деҳаи элок идома дошта сокинон тасмим доранд ки минбаъд низ дар ҳамбастагӣ барои рушди маҳал ва таъмини зиндагии шоистаи мардум саҳми арзандаи худро гузоранд. дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ баррасии муроҷиати шаҳрвандон, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз ҷониби кормандони раёсати Тоҷик Стандарт дар вилояти Суғ давоми 1 моҳи охир 3 тонна маҳсулоти пастсифат муҳлати истеъмолашон гузашта боздошт карда шуд. дар фасли тобистон ки давраи афзоиши бемориҳои сироятӣ аст, масъулин корҳои назоратию фаҳмондадиҳиро тақвият бахшиданд. гузориш дар ин хусус.
در دایره اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه حقوق استعمال کنندگان، کارمندان و متخصصان ریاست تاجیکستان در ولایت سوغد با برابر برگزاری کارهای ترغیباتی و فهماندهی بهره برآمد برداشتن معرفت اهالی، رعایت طلبات سودا و خدمترسانی با مال استحصال کنندگان و فروشندگان موفق بر آن شدند که به مقدار 3000 کیلوگرم محصولات قنادی، آب جو، نوشاکی‌های تشنگی‌شکن، محصولات خوراکی، داروواری پسیفت، مهلت استعمالش گذشته را دریافت و بازار استعمالی را از راه یافتن چنین مال و محصولات حفظ نمودند. این مقدار محصولات پسیفت 605 کیلوگرم محصولات قنادی، 1100 لیتر آب جو، 218 لیتر نوشاکی تشنه‌شکن، 500 کیلوگرم دیگر نامگوی محصولات پسیفت، مواد داروواری خورش‌ها دوام یک ماه هم طریق کارهای مشاهدوی بررسی شکایت استعمال کنندگان اوید با پیدا شدن شبهه هنگام خرید محصولات بر ریاست آگنتی تاجیکستان و هنگام گذرانیدن آزمایش برای گرفتن خلاصه آشکار شدند. محصولاتی که ما بازداشت نمودیم این محصولات کارتوشکای خشک است، یعنی چیپس لیس مینوان. بیشتر این کودکان مایل دارند در همین. از شهروندان خواهشمندیم که وقتی هنگام خریدن این محصولات خوراکی خصوصا همین چیپ لیس البته استحصال یعنی مهلت نگهداری و استحصال همین محصولات را نگاه کند. ببینید که یک نمود نوشته شده است که این مهلت استحصال بیشتر شهروندان اهمیت نمیدن. این علاقه 5 ماه گذشته شده است، نه که این در فروش ایستاده است که این به نهایت برای سلامتی خصوصا کودکان ضرر جدی دارد. همزمان در نتیجه همکاری با ریاست خدمات نظارت فارماسی در ولایت سوغد ما یک جای از یک نقطه فروش داروواری که مهلت استعمالشان گذشته است در فروش است از معاملات بازداشت نمودیم که در یک نقطه سودا زیاده از 103 نمود محصولات داروواری که مهلتش گذشته است بازداشت کرده است. از 200 سومونی سر میشه تا 700 سومونی هر یک دارویی که در دست ماست یا که از معاملات گرفته شده است ارزش دارد. با این شهروندان باز یک بار تاکید می‌کنم که هنگام خریداری داروواری استحصال و استفاده بری دارو را اهمیت جدی دارد. بنابر توصیه و تاکید مسئولین در فصل تابستان بنابر گرم شدن هوا مال استحصال کنندگان و فروشندگان را لازم است که به طرز نگاهداری ایمن نگاه داشتن از نور آفتاب، جای سایه و استفاده از یخدان‌ها اهمیت جدی ظاهر کرده محصولات پیشنهاد شده غذای کودکان حتما سرتیفیکات مطابقت داشته باشد تا حیات و سلامتی شهروندان ایمن نگاه داشته شود. خریداران استعمال کنندگان را نیز ضرور است که به نمود ظاهری، تمغه استحصال و مهلت استعمال محصولات دقت دهند. در وقتی برگزاری کارهای ترغیباتی ماهیت قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی فهمانده داده شده ذکر گردید که مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش، ظهور شوی مواد غذایی غیر قانونی آماده و به فروش بردن محصولات پسیفت، مهلت استعمالشون گذشته، غیر قانونی استحصال کرده شده و بی‌سرسی مطابقت قطعاً منع است. در نتیجه کارهای فهماندهی مسئولین ریاست تاجیکستان در ولایت سوغد بررسی مراجعت شهروندان و همزمان درک بلند معرفتی وطن دوستی صاحبکاران اوید به نابودسازی محصولات پسیفت و مهلت استفادهش گذشته در دوام 4 ماه سال روان به مقدار 20 تن محصولات خوراکواری، نوشاکی‌های تشنگی‌شکن، غذای کودکانه دریافت و نابود کرده شدند. حالا با مقصد حفظ سلامتی اهالی، پیشگیری از محصولات پسیفت، حمایه حقوق استعمال کنندگان، کارهای پیشگیری و فهماندهی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد تقویت داده شده است. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان میرسد. خیر، سربلند و خانه آباد بمانید.